le tu na hian chu konga chakna ton the na dura fi na bi chu an nei chu ha langa Krista di kanin lo ngai tha hun le so sila man tan bi ka tu le kan sei song song khai khom na ko shan ina du sang le trong tra na han chu he ye ni ya Krista ka fa du tak deacon Daniel Lalmuanzela Pui thiam lan ka ilong ni don ta ichak na le theina zong zong ne ilal izeti tu le chanlam tu Krista hingin tu na tang chuan mi te ilo zirti izirti ranga ikai shuai ilo kai shuai tu don to ani voini pathian du sak na le mal so na lo tak idon hi midang ne na lan chongin mi te tan mal som na lo ni la lalpa dan thu thiang lim te ingai tu lain ipathian thu chiar le ngai tu reng renga rinna ngat lat la tin nget taka irin te chu zirtir bogla tin zirtir te chu atakin nang man nun pui bok ang che izir tir na le kai shoi le te chu ien kol di pui te tan thir tang kai le chen fa gom tak lo ni fo sela inun dan le che jia in Krista zui tu mit nuwa mit lung takin la iberam en kol te ta nun chu ne in Krista lama ani chu hi ang che ti chuan i trong kam chur le thil ti thain pathian ko san thiang nin chu i ti hial hin thei don ani chu tiang ril ru pu chung chuan ilal Krista tan khovel ti thiang hin na chu i pui thiam in thon le mas chen hin kan ti mangin ilo la to don ani irong bol na zara ring tu te tharau lam in thon chuan Krista in thoi na lom pui ve trong pui ve ilo trong pui ve anga iti fam kim to bo don bo kani ikuta tangin ranti senilo Krista in thoi de chu ni den ko ni chu cherin ilo lan to dona ithil ti apianga a om ziau lup takin ngai tu pasa Thinla he sacrament rong bona Krista thina le thole na thil mak iti thar apiangin Aizawl te thi sanla Krista thole na nun thar chu fam kim zokin trong pui ang che in sacrament rong bona baptisma hangin pathian ni te ishuai khomanga in rem le na sacrament a Krista le ko shan mingin an sual te sual bona sacrament ania ingai dam anga damlo shiak noi na sacrament mangin damlo te te na dam na le thamuan na ilo khen thei to don ani darkar tin pathian ne na lom thu le chon moina nan rualen khovel le ring tu pui te tan I trong trai in idil sak ring don ani he thil ti zong zong a hian mi ten pathian an Aizawl zer thina tura midang te tan arong bol turin mi puizi ga changa lalpan athana a ko chote che ini ti shereng ang che te hil ngai so che mangai na thinlung le englai kwa lom na rilru puchungin Krista puithian na ikowa in hotchu
thầy to chuin lên lăng mani rong in bol lovin nang ma thang tu Krista ilan chau rong chu bol to zong che ato bera chuan ka fa lu ta Daniel Lalmuanzela Krista beram chale ko shan lu ber rong bol na chu thầy to bin lên chua tu mong che ichak na zong ne in how to provincial emo Bishop Berampu emo chu lung rual le thim lung hun khat pu chungin thau pui in troi om la ring tu mi pui zong te chu Krista le tharau thiang lim kal tlanga pa pathian ang chunga chuan pathian chung kwa mun khata anom thei na turin thei to chuak zelam che Berampu tha Krista bote zong chuak tu rongbol saka omlova mi te rongbol tu izok turin inundan su inun na zong chu beram pucha beram te ta nun la tu nun lomitoro se tunap chuan puithiam nem he tu en fiana omanga Bishop chu chera thuni na entina ni ina chuanga chuan em he tu ti kan chu Bishop ma aron ching thidon ani puithiam chuan na poimo tak tak zinga chuan ko khan rin na von nun le zirti na pek te le chumi mang chuan ami te enkol ani a chungan ha atho tur chang chuan khir khan tak tak te bo ani anga chunga chuan rinom taka chel taka dam chunga tho ai huam le huam lo Bishopin enfi in ai huam sia di kon chuan apuang don ani ka fa pa pui thiam ta na nem he ini ma hian hi pui de ne ra pui thiam na tho i du ani di puang la tharau thiang nem tran pui na lalpa daram tem kol na Bishop te tho puya rinom taka pui thiam na chu thọ itumin in huamem katumin ka in huame Krista thil makhian hinte ko hanin pathian ro puina le ring tu mi puite ti thiang lim na na alo hlan chun zam ze chu rinom tagleur su taka ser na rongbol na chu thọ itumin in huamem katumin ka in huame thushi rongbol na chan chin tha shil le Catholic na zirti na chu tla tagle rem taka tho itumin in huamem katumin ka in huame Krista pui thiam lal kantana pa ne na ama nge in thona fam kim lal tu chu ni tina nai deu dewa mi de chan nam na na pathian ne na inun sir sang tu rin in huamem pathiam chan pui na in katumin ka in huame chuan thuai na thu tiang om le anga kanu mari chuan I thuang zelin ka chunga thengro seti in thuai na alo tiam to a tinali so Krista ngai point gets money wana khan kapa heno hian thei ram chuamin pe rok se amaro chu ka thuni lobini thuni zok rok se ati na tong try na wangin chandam na kanlo nei ta ang bokin tuna nem he tu ta na poimo per pakhat chu thuai na ani achang chuan pui thiam chuan a ho tu te ai fin zok ni na real ni hriat na te aneang amaro chuma fin na ai chuan a ho tu te fin na kha e azom tur ani ti a hriat reng a poimo ani thil har tak ni ma sela hei hi a chun zom tur ani a chuta e a chun zom zel the nan chuan tu na hian ke ni pon ai te mek lai hian kan tong trai sak don ani a di kon chuan akut asuyanga Bishopin tuoi na antia tingon ani how to ta na lalpan naruat in how to in provincial superior le ama ai wa tu thuoi le sa intiamem ka in tiame nangma na tho cha chan tu pathian chuan afam kim na thenti ro se tuna chuan trong trai turin Bishopin som vet dona anza in kan dinganga kan zai ni dingangu
วิธีอันตาอีกถ้ากินกันจงใจโดนอันนี้อาการดีรู้ไหมตัวนั้นส่งเตปะเทียนละมาเอตานินกันเงินให้ขัดติดตานกันจงใจโดนอันนี้ kami du takte u paring kim ti the chuan van ram thil pe ke chu he chia ho pui thia ma ta na than chunga hian arong lei buak theinan tuna elo tong trai angu เรื่องเต้งวยเรื่องวิธีการกันจงใจโดนเนี่ย ตุนัดจวนเคมานีไม่บากะบานักเขียนมิเทียงหิงตั้งตักอันอมะมิเทียงหิงเตะจงใจคุยนากันดีเล็ดโดนอันนี้อ่ะดีคนสุดน่าเฮียนง่ายต้งตักินบอกผู้ปินไม่จำมาจวนอมเมกอันนี้อ่ะอาจงเฮียนมาบอกตัวสงส่งมาสมนะวานามันจังสุดที่ตัวรามินดีสักตัวรินกันมิเทียงหิงกัลตาเตะเงินโดนอันนี้อ่ะตัดจวนเล็กนี้ใจโพลินมินช่วยงามีดังส่งจูอาจิงที่เทกันชิงชีอ่ะอาจิงที่เทโลเรนจังโลอันนี้จวนกันหิงตังโดนเนี่ย Come to
ชิงชีอะตุนัดจวนบิชอปอินดิงจุงินจงใจนะฟังโดนนี่ลันฟ้ากันปะเทียนกันจงใจนะนังอินง่ายชาละให้เชียร์หอกจังหวะเฮียนอิทาราวเทียงลิมมัลสองนั่นแหละวิทยามนี่นะทิลตีเทนั่นแหละคงไงนะทิลเปกจูหันสูงตูรินกันเงี้ยนะเจ้อิมินบุเงียเนมเหี้ยตูรินอินเนนะกันหมดละนะอิมังไงนะได้เทียงไอ้ลงจวนเหหันจันปุยอย่างเจ้ให้คริสต์กันนัดปาพิงินกันดีเลยมีปุยกันละดิ้งเซลังอ่ะไอ้ฟ้าดัดเตปอันดิ้งตัวอ่ะตุนัดจวนลุจุงกุงาจงใจนะเอาโดนอันนี้ลุจุงกุงาเฮียนไอ้ตีจูทุนในลันชนอันนี้อ่ะลลิสวคริสต์ขันอพอสโตลเทเนนะทุนในซองอ่ะหลานตัวอ่ะจวนอพอสโตลเทไอออกจูกันบิชอปอันนี้อ่ะจวนบิชอปจวนทุนในนะซองลลิสวคริสต์เนี่ยนะจังอ่ะเราลันชนจูกุยเทียมไม่ตูเห็นเฮียนกุยเทียมอันนี้ที่นั่นเตะทุนนี้นะอันนี้ที่นั่นเตะอัลลันโดนอันนี้อ่ะจุดนี้จงจวนมีกุยกันเราจงใจงาตันบิเลี้ยวกันเราจงใจรัวลินบิชอปินอธิจอยเฮียนกุยเทียมทั้งเตะปุยนจงใจอ่ะจงกุดนะเสียตูรินกันสมฮัลโบอันนี้เองลังป้าเทียงลิมเมกิมติเทเลจตวันปะเทียงมินจันปุยอย่างเจนังจูซอยมวยนะตินเร่งเละหลุดนาเตมาโซนซงเละเงี้ยเงี้ยนารินสียเอเรมรัวนั่นแหละอีฟินนะทิลเปกมังอินมีชิงเตอีเบงะอีมีเตมโกตูราปุยเทียมลัลเตอีรวดโปคานอันมานีจันปุยตูอันทัช่างโดตูเตขังอ่ะจุดยังจวนสาขดานเทียงนิมินรัวดังอินปุยเทียมเตเลเวียจีเตรงโบนะวางจูอโลชังเลียนตาเซลนี่ทะเลราคานี่เตรงเรลสักตูรินมอเซียจันปุยตูมีฟิงสัมสรีไกรวดเดล่าจุดยังพวกกินอินโทนั่นแหละปุยเทียมเบียกนะอัตานามาโมนโลปุงเซลตานปุยเทียมินไดโตในตูรินอารอนเนนะทิลติเทในเปกจูอีฟ้าป้าเตอีจอมตีระจูมังไงนะอายันโกนอังพกชวนรินนะกงอาทูจิตีตูรินอีฟ้าป้านุ่งจุยตูเนนะโปอันมานี่จันปุยตูอีเปียจูดิชวนเขาเวรผู้มาจันจินชาอันชิลตาอันนี้ลัลป้ากันสักละเวมาฟังเลยกันมาโมนัดเจอันนั้นสัตมาฟังเฮียนจุดยังอ่ะนักทบตูจูอินเปตูรินกันเงี้ยนัดเจป้าเทียงลิมที่เล่นกิมพิเทเฮอิเชียเขาเนี่ยนะเฮียนปุยเทียมนี่นะคือตัดจูหันเปล่าเทียงลิมน่าทาราวจูอามาเฮียนอันติทาร์อังเจ provincial เลบิชอปเตทอปุยตูอันยังอินอีกุตจังอ่ะรองบอลตาอันดันจูรินอมตะกาทบตูลงนี้สิละมินันกิตานานุเนนตตลาในตีอังเจจันจินชาอินเขาเวลปุ่มอฟันชัวอาคริสตาจวนนำช่างจูชูกบขัดปะเทียนชูกว่านำเทียงลิมมันลงในไทยนานรินอมตะกา provincial เลบิชอปเตอันหูตูเตทอปุยตูลงในรอบเซเฮ้ยอีฟ้าป้าอันนั้นป้าอิสุคริสตานังเลทเราเทียนหินเด่นปะเทียนปะขัดออกมาจัตัวนะนุ่งเราเร่แรงตูมิงินกันดีเลยนักจวนกุยเทียมดังเตะลุจุงกุดนัดตูรินสมฮัลพวกนี้
hian tharau thiang lim thil ti thei na pathian atang lo chuak chu kan nim nge me dia tan kan thlen thei na kan song songin tan ti chong cha se lang bu tuna chuan thonei na zong zong lalpa hen atang local chu di kon hena lan ani atuna hen puithiam thar alo ni ta a chuan tuna hian puithiam thar ani em tir nan athom no aman tu ni tin toina ti thar le tura aman ruwa ber tura in thuam na ber tu chu hak tir ani don ani chumi zo chuan lom na te kan ni don nia mo phun na ni khan ron nam sela mi pui kha lo thu ila tuna hian astol hi a chempai to lovin pui thiam chuan halama an ti wai china tuna hena ni na danglam thok mai chinlok minute ni khat ma kha chuan di kon ani amaro chu tuna chuan pui thiam afam kin na zong zong ne lo nei ve ta in na thom ha dang ti po alo danglam ve ta a amalama white ha in store alo in thon ta ani a na hian moi taka en buat sai arong bo no ko tu chu hak tir ani me kani na hak tir me tu hi an provincial ho tu pa ber ani a catholic chuan mani tam Lalmuanzela pathian beturin min tu a tuna po hian moi taka che nam zemila kor Trilo kor susubul tri chu hakir me ani tuna nem he that chu mi pui malama hoin kan zawai dan long pui ni tian tinan ring takin krut kan be kon ikhan along ha fan kan ha em pui thiam thar Father Daniel Lalmuanzela kan lo nei ta ani tuna chuan pui thiam thar chu a ko ta sia noi ani don ani a bishop ma chingthile dona bishop chuan a puta hian sia thiang lim lo nei don ani
siat thiang lim chu zon nei pui thiam le lau te le mai chang te le tabernacle te noi ani chin aum zia chu pathian ta na ser shan ti nani til tang tak zinga ko shan tang lam to bi ani don pa pathian kanal pa iso krista chu pa pathianin kanal pa iso krista chu tharau thiang lim thil ti theina in sia ka thia Christian te ti thiang lim tur le pathian ne na in thoina la turin lalpa isu chuan vong him thak chero se tuna chuan ni tina man tu tho paten le chalis lanna nei le dona chu chu apui thiam na thona tu eucharist thiang lim a lanna tu ani tuna hian riak thi zo to a an silme ka riak thi mzia kan soi to a pathian section bi ani mai cham chu ama chon thing ani mai thei ama ro chu riat mai zo hian e thing mai mai ani to lova pathian omna pathian ai o alomi to a chutiam pokin tabernacle te chutiam pokin mishing chu an chung kwa tangina ko chuaka an fa ni na nu le paten la nei in chung ko ni na nei ma se tuna chuan lakhan pathian tan ti ka section alomi to a bipangai ani to lo pathian ta ani to ani ti kha mi kui to kon kan share zel apoi mo ani chuan kan sei to ang khan tuna hian arong bo na tur paten le chalis lanna bishopin ani don ani pathian mi thiang lim te ne na changa thil pe ama pathian ne na han tur hi lo pomla i thil ti hi siain thil ma thiang lim i han chu inuna han ti la lalpan crossa atuana thil mak mang chuan inun ka shuai ang che amen tuna chuan thamona ta na indu sakna chibai kan in group to na saberin anderam ko in ram saberanga chuan nuwa chuan pui thiam ten kan sui le anga aku thiang lim ria ko me kha fopin chibai abu ton ani chutiang bok chuan pui thiam dang ten kan ti le anga chumi zo chuan anu le pa bok ton ani Tumilai chuan la Macedonia Thank you.
in thôi na sa lan ling lan hi em kiếm đi thầy bất hiền cùng tla cái thầy nan trong trai u ôm bất hiền khi buổi thiam để chiu mai chạm thiang hema rong bol na lan tu chele imi te rong bol sak tu ni tu rin irwa ta hen thoi na thil ti the na zara hian ichia lo te na tho chu lo ilom pla lo ni se I ko thana chuan ra tha chuaro se Krista kan lalpa tingin kan di la che amen lalpa chin ne na omro se ikau ne na po in thin lung soi sa ru lalpa ne na kan soi sa le lalpa kan pathian ne na lom thu isilang u pa pathian thiling kim thiling lai po nung reng eng lai po mun tin re lom thu ka chi ka ti tu reng ani pui thiam lal le chatuan thun khun na if a pamali chun chu tharau thianim chuan shia kalo ti to a finale mai na in pui thiam na chu I ko shana chun zom ani nan ilo ruaman to a Krista chuan ami than te chu pui thiam ni na chan ho a pe a heta tang hian u naw in mai na rong bol zong zom tak trong pui turin ama kut nge in nge an lu chunga hatin anem hian a I chandam lan ruai I chung kwa tari buat sai an ki lain kan chandam nan in thole chu ama ning ki tharle turin
arwa boka imithian in chu mangai na shuaya ithu a choma sacramente manga ichak turin icha boka kanpa ina thona le imi le chandam na he mi te hi nun pe durani Krista an anzuan zelnan thale zung an suana le rinna le mangai na wan taka nang hriat pui tu a te siam ang che angel le ithiang lim te ne lim taka an fak la an sarwalin lalpa ro pui na karon zo ve he Olalpa ithiang lim tak sedawang suan ipapa dan lalpa iswa Krista zar tilsiam zong dit suan an fak kase tharau thiang lim nathoin nun nale thiang lim zong zui ne na trangin nalo chua ka khobel pum puya thona fam kim chu mingro pule tura hlan nani theinan ma sang trang to a ni chu atrang ni ta thengin imi te lo thoi kho thina Jadi cuan olalpa he kilpek tihi inena ganron la ne karau tiang lim cuan lo tiang lim turin kongai takin kanye nase cuan he thoi na lam tura tumin pitu ipapa kan lalpa iswa Krista taksa le hisen aloni theinan hat sana om zan khan ama nge chang su ala long thu pashil chia mal so na thu sain chang su apira azir pe ne na chang su pe in heti hian asoya hei hi in za in la ula hei ro hei hi atsa ni in dana pe tu chu Zanria ane kam suan no rutak su la inne na famnale long tu asoi a no tu aziti ne na pe in e tu hi asoya hei hi in za in la ula in ro hei hi kathisen tutlung tharle chatua ta na tutlung in tame mitam taktan suangai dam nana suak tu suani hei hei min shria drainan ti chin rahu kan rin na thil bak chu ipwa la hu Oi,
Sudi chuan olalpa kan chandam nana ipapa tor nate ropui taka athole nale vana alo nate thereng chuwa alo kalle hun kan ha reng la hian lom tu sei nan he thoi na thiang himle nung hi inne na kan ron la ne iko shanin thoi hi tu sak takin no thila ein thoi na tillan Krista kinatsuan nangwane na kanindrem na atin sina kaini Krista tatsale isanga som tehi tharaw thiang lima kan lo kha Krista chuan taksa mun khadle rilro mun kata kanum theinan pilsiam se Krista chuan chatuan thil han ta min siam se ti chuan eng lai poa an trong trai sak na le chan puina kan ve se imi than apik takin malso mari thiang lim pathian nu te apasal thiang lim josepha te apostle thiang lim te imi ro pui martyr te mi thiang lim Francis de Sales le imi thiang lim zong zong te ne i chatuan ro chu lu asa rin min siam ang che Olalpa lang mane na kanindram le na min siam sattu he intoi na hiyan kubel zong song indram le chandam na ron thin rose kam tiam lampana kal me le iko fran hi o shante itana ilot kan po Francis kan Bishop Stephen rotluanga le Bishop zong song te he Ichialo Voina Iko Santana Puitiama Inimngeta Father Daniel Lalmuanzela Le Puitiam Le Bipuyo Zong Songte Hi Rinnale Mangaina Min Tingetong Che Kanpa Pungai Takin Ima Shuai Kom Chungam Trong Trai Negi Lo Changla Opa Zangaina Akat Kobel sang sanga ifa te chu inne na shruayong che idu zong te thim tu kanuna he khowelo chu santa te kha lalrama chuan lo nu tam se chuta chuan I ro poina chatuanin chanbe kan ei sei sia Kovela tiltra zong zong lo chuanai papa kalalpa Yesua Krista zara iro puina chatuanin chanme kan bei sei e Krista zara Krista ne Krista suan O paeng kim di te tharaw thiang lim nen pum khatin ro pui na le choi mo na zong zong chu chatwa ni ta ni kan chandam tu thu pe gang le asi tin thiang lim le soi in kilo trong trai ang hu zong kan da min chan himla hele kan dam chu hian khamuan na min pe yang che kan sandam tu Isu Krista lokal le na kan la hian I khongai na zara sual di min mang na zong la ka ta min chan chua ang che lalpa Isu Krista izirti ne na Thamuan na kan tu chia chiu
cái má tham mua na ni cái bẹc chú lâu thì đó kan suarte hen lovin iko shan rin na Aizawl la et chuan rem ruat na angin thamua na len pum khat na chu mi pe ang che chatua na nung le ro rel tu in sia amen lalpa thamua na chu in ne na reng ro se amen kanin remani ti endir na ilo ne ang u Pathian beram no, kove sual purbo tu zoni. Beram no, zandria kiel puitu resong desu wan nito e. Chuanga Eucharistiam lim hi Catholic tetan ko dong thei chin siam ani a chuwangin ko khandam te kan lo om ani poin e kan tong lovin kan lo om don nia ti kan puang ani Father Tharhian masadarin anu le pa le unau te Iswa taksale tisen hi ape masadon ani a chona hiwa win kan sui chadon nia pate le una chuak sela
Dominion ha. Sama.
dua trong trai na kalalisu mai sa sa kena di terima pakai maja pakai maluna para sujuan maswai se isudura isendu swan para faida satuan maswai se satuan Paiswa Krista Sendusu Kaswan Ornale Ikauhan yang dimahatan se Olewa Remian yang dimahatan dengan Karau Susul Tilakurin Solo se Umwa Role Kule Muren Susia Isu Dale Nama Kurin yang se Oh Yesus yang indah, Dia mai terkucing Dia, Oh mai tersuai yang lim, Bintang sang su, Amen. Krista terau ini tunggu yang bu, Krista terau binti tiang himla, Krista tersa insan roh, Krista tersen wakala, Krista naga ilmu suan minten fairo, Krista wana mintuan dunia se, O Yesus terminai kala, yang ya suan mintuan se, kalau usan se bersula, mema lona iman se, kaki undara imkola, yomna miswayam se, Sudicuan yang kesina, satuan mafakan se, Amen. Tuanku. Itong tra yang bu van lam min thôi na kan hlan le kan don hian olal pa ipui thiam tele ichi alo zong zong te hi nun na thar te sela i mangai to blova nang ne na in pum khat na chuan ro pui na tura tla taka an tho nan Kong enda til pek zu nan dir gokro se Krista kan lan pa tingin kan dile Amen. Lalpa chin ne nom ro se Amen. Pathian man som na dom turin Pathian ma ku ni la ko shan dim tu le kai shwai tu pathian chuan linom taka puithiam na le ti tu ti chu len theinan a khong an chuan vengim chu ro se amen he khove tan pathian mangai na chia lo le thu dik hria tir tu tan siam chin Inrim le na tan rong bol turin a siam chu ro se amen ring tu te Krista taksa in pum khat na thang lian zer tura chang nung le thu nung pe tu peram pu dik tak a siam chu ro se amen helai buna local zong te hi pathian thilen kim ti the ye chuan mal som sewi ro se pa le papa le tharau thiang in bingen amen mi hui kan chu anga
Guna hian father in long thu soina toi te ne nga nakina chuan kan kim lo takin guna ama ilo so hanu. On this auspicious occasion, I would like to convey words of gratitude to all of you who are present here and those who could not avail themselves due to various reasons. First and foremost, I bow my head in humble submission and heartfelt gratitude to God the Almighty, who gave me this precious life, called me to be His servant through this priestly vocation, and enabled me to reach this beautiful day. Let all glory and praise be His forever. I would like to express my sincere gratitude to Right Reverend Stephen Rotuanga, CSC Bishop of Aizawl, for ordaining me to be a Catholic priest to spread the love of God to the whole world today. I am really indebted to him for all the love, the interest, and the concern he has shown towards me and to my vocation from my minor seminary days till this moment. He has been very approachable and open-minded whenever we approach him, and has given me full freedom to fix this day for my ordination. Besides, there are very many reasons to thank you, Your Lordship, but I would like to limit myself at this point of time. May God continue to shower His choicest blessings on you. Next, my heartfelt gratitude goes to Reverend Father Francis Tadatil, the Provincial of Northeast India Province of the Missionaries of St. Francis de Sales, for taking this precious time and energy to be with us in spite of his hectic schedule. Dear Father, your presence is a blessing indeed for all of us. I am sincerely thankful to you for the formation you have given me, for all the good advice and suggestions, the timely and the fatherly corrections, and the continuous encouragement you have given me throughout my formation years. Thanks especially today for undertaking a long and tiresome journey to avail yourself amidst us on this wonderful day. I also express my sincere thanks to Reverend Father Roman Mascarenas, our parish priest, for the great concern he has shown towards me, and very especially for this occasion. You have been very supportive and spent a lot of time, energy and prayers organizing and steering the committees to make this day so beautiful, solemn and successful. Thank you very much, dear Father. I would also like to thank all my formators at various stages of my formation, my vocation promoter, all my rectors, spiritual directors, teachers and professors who have taught me and me to be myself and enable me to stand before all of you today. God bless all of them. All my conferers and friends who comes from far places, especially from outside Mizoram, deserve my heartfelt thanks and appreciation for taking the trouble to be with us today. Some came from as far as Manipur and Shillong. I welcome all of you and I acknowledge your love and your concern for me. I hope you have a nice time here in Aizawl. I do wish to express my sincere gratitude to all the fathers, religious brothers and sisters from various communities for your prayerful support, good wishes, and above all, your gracious presence here with us today. Tinabik takin St. Lawrence Parish mipui zongzong te le korshan shuang tu te chunga lom thu ka soya korshan committee te ordination committee te le sub committee sang te nu ho pol te chalai te YCS le no pang te he bato chua tha le zoom senga trong trai na ne na rim taka tatam tak chun jam zoma ni wa chana zara voini hi kan thleng theya dia in Zavaya chunga lom thu ka soi tak zedani tin St. Lawrence Convent Sister ten na satakin bilo boy pui boka
big takin liturgy te tin takin an lo boi pui chara an chunga kalom tak zetani ti kha min lo riat sakse ka tu bokani adon le chuan ka benefactors zong te kong sang sanga min sponsor tu te chanem ngai taka sum le pai lama min chan pui tu te zong chunga ti tak zetin lo thu ka soya pari sang sanga Catholic may chipol te CTP le mimal le chun kwa du sakna min ron lan tir zong tu de chunga khan kalom tak me wania pathianin masom na tam tak vur zel cheu ro se tin Aizawl diocese zai poten lamoi tak anon shuaya kan Eucharist tiang him in lan na min ron ti puisi sakafagin an chunga kalom tak me wani John diocese YCS right to the member te so mai taka atu lang anti homa ron volunteer te chunga khan lom thu ka shit po ka cheu ti chuan voinia pathian choi moya lom thu min shit pui tur lo kal song zong ven sang le ko sang atanga lo kal te kan ko shan dang unau min du sakna wanga ron chim tu te le Ramthar veng wai me chunga te lom thu ka soi mot ani ti mi lo shit pui bok don nia tin voina kan zinga soi mai mi lo tur pakhat oma chu kan MC Reverend Father Tim Zodin Liana ania atheyam to ka min kan shuain voin ni atana pasatakin practice te min nei puya minoin bua cha puya achunga kalom tak zeta tin hemi role in Father sate ka kan Father te Father Santos le Father Regis te chunga po an kai shuaina zara an chunga kalom tak zetani chuan silong lama changin Mizo Catholic community te in mel kan huwa in chunga chanem ngai taka rai voi niro pui tak miron han pui awangin in chunga khan kalom em ani ti minosia sakpo tonia ato patan kan chung kwa le kan laina le chandual tha te thei pato pa min pui tu le trong trai sak char tu in chunga kalom tak zetani voi ni ka thlen theina chan hi in mi pui na le trong trai sak na zara ani chuan voina hian kan zinga telve theilo min bora santa kapu andria cho ku ngale brother Lucas Islari ka batchmate te ka shareng boka voinia tak sain mi tel pui thelo ma se tharawin an trong trai sak na ne min ron pui nge ringani chuan hello thu toy te ka soina kimlo tak ni ma se ka thimlum takin karon soya hin chunga lom thu ka soya soi mai te po ka nei ka ring ema chu te po chu milo sha thiam ula akina midang pon lom thu kan ko chan le ki ma hin pon anon soi le in ringa kan lom tak zetani ti kha milo shit pui don nia pathianin ma som chep cheu ro se Lom me Father so tu tam tak ala nenga so vet seng lo kina so don chobani tuna chuan pui thiam ten pui thiam thar hi hela hian tha an la puianga chumi zo chuan an hnuai lama kwan biak in lama kwan in thak turin kan sukanga tuna ram in rem han mai sela chuan bishop ho khan hela hian pui thiam thar Father kha in rem sela chon chupi chung chuan puan du kanaya pui thiam thar hi riap noi ania kan la khelu tuk lo china an ban ve le hian a put riap noi hi kan fo fek don nia kan chi baina khan ti kha kan soilang tel tu then I would like to request all the priests and religious lunch is prepared at Bishop's house. You are all welcome.
นี่ประเทศนี่คุณชัดไม่เปียอันโลวินอารมณ์ประมาณวันนี้เราการส่งเด็กขาเส้นเร่งกูพันส่วนกินลุ่มตะกินอินสวกลองถูกันเสียอาบุลจังอาฟ้าตัดเองนะอาบุลจังอาอัตโตเพล่าเบียร์ฟ้าตัดเองส่วนนาซิสเตอร์เต้กินมาดีกว่าการขนาดกันดูอันนี้ว่าเองอินภาษาซาค่ะกันรุ่นภาษาโดนเนี่ยที่เดียงส่วนพุ่นกันมังอ่ะส่วนดูนักกันมันในการอินคมในประเทศโลก